Оттон однын хелегер Саха Республикатын агротехническай хайсқалағы сколалар үрің тунақығықтара үрдік тахымға ұтылынна. Агросколалар үләхеттерін опсыстыбыннай онна гражданскай хамсағынларын көғіләхінен үрдеті сыллақтарайынге опсая 11 ұлыстан сүрбе бесі скола кәлін 400 чүрдің асқыттачы, оны тағынан ұңырла қылжыттар. Мағрас сколатын бәтірән үләхеттері учуталлара кәлінлер 500 керінге кейі қыттығынылла. Кыттачылар бұқа бары сақалы таңаскетен бірағындығы кергеттілер. Бүгінгі республика агро-осколаларын ұйығар әлбәқ ұлыс кәлбейт, ол күрді бейдерен мақталбытын терердебіт, сұнтар күрді қырақ сертен, әбән бұтайтан ұлығыттан кәлбейттергер мақтанабыт, онна атында ұлыстарға мақтанабыт. Бұл маннық тәрәхін ұлақан солталақ, тоғы дейтіққа бұл бары бірге өлеләнер, саға нұруыта тұруқтақ, ұйқылақ боларығар олық ураллар. Сәрсердеттігер тәрәхін ұрылдығыр аскола коллективтері бары параттан кирен агроскола гимнын өрөкөтө үйләхтик ылладылар. Агроскола өлөтигер сайдытыгар үрдүк көрдөрүләг өлөттерге бочотнай грамоталар, мактал суруктар туттарылнылар. Түмүгер кыйы хохая жерейде. Бихим анна скола битере тария жабат. Бүтүн улус жана эргете теме декамла жаллар бюро управления, тахайсовное управление, улус администрация, культура управления, оны таханан нәһлекбит тоқ бар тәрелтелер барыты сүз бұрыған бәтерән әбейті ғамекұрақтығы талырыр, онын бары қамсана хаджабыт, бары нәхелек, бүтін нәхелектен, бүтін нәхелек тоқ бол батақ, коллективірі бол батақ, онын бәттәқі тәрәхін болы тұр. Бейхет оны сколабыт коллективі бары сүз бұрыған түмсән бейк күйі күрдік бір хананнан bu terahini terisen kim dağının toru turbakka roket okulakti katın teris bu terahini teriye cavut ondan babi temeton tugulla bütün kurdurarı oğlar bu sitihilerin kapsari uçsalar bu bayo butların hemi jonga herkege tarqatarı ondan manı gulli 5 yıllar but denemetan talamatın dağını kurdurarı bit kulturne dağını sportivne dağını körünlerge bir kihe kurduk tümsen biterahini gitacak. Әбиеткенде күрәхтәр сағаланылар. Бастықынан қабылық қамысқа түрген көп бейділен бастырын күрәхтәрден сағаладылар. Кыттачылар түргенлік толкуйдан илилерін сатабыллақтық туттан күйігі жолыстылар. Қамысқаға он бір әркей кітінна, он женскай. Күй саймақ кітінна. Оны жеті оқтарын тағарды. Онна бу биле түргән күпәме битте токтарын тахардылар, онна бу кабылык калды. Аты оп сенен тәһә хатыгы биттери тәһә. О сенен алҗа кайда хатыры битте, тахталарын ала ховайда. Тоң сурынан ойня хататларны бихәсе камысканы барстай доканетты. Бара хатылар. Абсолютно. Баралыгы туттуны хүбе бестене. Ошконнан ойнатылар. Караден отойгы бар. Баһалаптар барша камысканы. Сәркестәһе 5 бәһилей кыргыттар хаманданан күрә гытылына. Билер җанымда аттарым, 5 бәһилей кыргыттарым, йөрә даганы мин көрдем, үткәгүе ферматыгар, көр кайда курды көр күлә йөрә мичиле тураллар, көр кайда курды көр күлә йөрә Манна опсая сүрбе бир скола кыттыынылла. Кыргыттар бести болоннар 5 түймәккә бәйләрен сатабылларын көрдөрдүләр. Ырылах тоюктак бәйни билһиннәрдиләр. Өркөн өйдөрүн тыга айстыбатын саха серин тулайдыктарга петтән көрдөрдүләр. Премия бочырытның ситии каттылар. Алгыстагы лаҗы түймәккә алаҗы станым сыттылар. Онтан спортивный түймәккә сымсаларын этханы түнән бәлемнәрен көрдөрдүләр. Биги бу сахалардан магныга академик Владимир Петрович Ларионов атынан Майя орта сколатын 5 бәһеле кыргыттара бу горнай манулу хугар кален турабыт. Онна бу эгинитер болан аспыт алаҗы астаһының күрәр кыттан турабыт. Погодовыт бу тыллах болан биги барас ниманы туханныбыт ол коппанан була биоләти битиңин. Онна боллагана алгыста халаҗыны астата бир кыспыт тох конкурс ирдебилинен онна биги бу арас вон бир көрүң арас алаҗы көрүнгөн бу астана алут. Конкурс пут боллагана түһүмәгә олус интерехине үйөрө көтө кытынныбыт. Онна барта табылы ден улахан италак бит.
Қазбидди оскола үлелерин сырдатар историятын көрдөрөр материаллардах түйілгені кергетиге көрес әме болла. 12 боламыт келдибит. Түйілгебитин териннибит. Түйілгебитигер боланы бу бәбит оскола битигер олонго осколата бар. Онны туханар малбутун көрд агылыбыт. Инструменттер битин бу сахалы эт астар бут баллар. Балыкпыт, куспут, кобакпыт, сордоң, собо, карта, онны бу ханы хеппелин бухардыбыт. Боролу хыджар. Так. Манна боланы биһиги оңордубут сахалы остол туладен. Манна боланы эме сахалы бәбит дойдубут агылыбыт. Арас көрүң барынятын, бу копчоны балыкпыт, куспут, леппескебит, алажыбыт. Бу манна боланы балаган ихен көрдөрө хататыбыт. Бу боланы бәбит музей дахпыт. Оскола бытыгар ол нехелекпит музея, республика биллибит музей, онна бу бәйләре урхидабыт тохт оюларынан картына тахардыбыт. Онна боланы бу тохпут. Сылгыбыт терите чапарактар, бу боланы чапарактары биге нехелекпит сайдам ден түмсүләк, олар оңорбут чапарактара. 2-нче агысылтан агра кайсқалах оскола болан үләли хамсы хылжабыт. Беге атын агра школалардан эметтон огорот ахнан жарыктанабыт, питомник тақпыт, арас манян сортун үннеребит. Оны таханан беге хамай бу агра школалардан атыммыттен охоту годелақпыт. Хрустальный звон барыластен проект хоруллан. Беге олар бу манна бу ытык сирбитигер барыласка лагырданабыт. Онна манна сас бу картата барды. Сас боллагана туртастары, төһө кыллар калан ахабыттарын, кыллар солларын неген өретеллер. Сайынын бу барылас сирге ытык сирбитигер лагыр үллән келле. Так, оннаттан беге 2-нче агысылтан агрошкола болан үллән келбиппит. 2-нче 12 сылтан стажировочный площадка. Боламмыт институт национальный школ стажировочная площадката боламмыт. Бу Макаренкайм баран кыттаммыт золотой медаль. Илары сетиспиттере отчолорго беге директор бет Тастыгин Акентий Николаевич эте. Бу эхи көрөргө курдук. Бу коллектив. Так, онна беге учуталлар быт, алын сүйөк класс учуталлара төрүт жарыктен бу республикага тарканна кинилер начальник алын класс оголора үйренер кинигелерин пособияларын суруйбуттара. Onun таханан биология, химия учуталла, география учуталла Александра Васильевна, Андреева Виктория Сергеевна, экология Якутии киниге пособие таксырыгар эмилилеспиттере. Так, Тастыгина Вера Васильевна, әме бұ агра қайысқатынан үйнәйлер үс көріңінен, то есть үс тылынан английскай, нучалы, сақалы оғылар білелерін сетеген славарын орбыда. Onu tahnan tığ hayısbatın üyerağın qayısqatıgar федеральный государственный üyeraq стандартын ирдебиллерин нормативный правовой онна научной методической хатчыгетін вопростарынан түгіргі стол ытылынна. Быйылгы üyeraqçılıgar biyexe doyduğu türdünen saxabat sirger elbe xaras ular tığlar üyeraq istemeter kiren turallar. Ol kurduk bihi urut 5 profilinden üyerener ürdüki klaslarga üyerener bu evip bollaqpıtna bu bıйылгы keler hıl üyeraqçılığın hılttan 6 profilinden üyerener bu кых берленне денете ханада. Ол курдук 6 профилинен биеха агропрофилированный хайысқа кирен берди. Ин ол хайысқа кирен бербите ден бростон агропрофилированный кластер уртрукаттан бар буллахтар де агропрофилден уртрукаттан бар. Ол кынан баран бу нормативный ака кирен бу көңүл берлибите дойдур дүнен бихи хакабытта хилигер элбах кыга берер денете ханада. Үп хатчыда хаңа проекттер даганы
сагаланы кирилериттегер маннык дойдур дүнен хамсаахын сагаланы эрердин белетене тиякпытиннада тобу бихи бу хамсаахыны хакабыт сиригер оттон урут рукаттан кирен турдага жагара профилированный осколалар деннер олихим бу бихи республика бит бу хамсаахынга бар осколалар белемнехтер. Onun tahanan ottон саңа сүрәңе кирерге эми белемитин билдерен туран бу агропрофилированный кластер агропрофилированный школаларга эре осколаларга араллар курдук болбаха бу бүтүн ким багалак ого багатын учеттан туран каз бирди оскола республика бөлтүрүнөн агропрофилированный хайскандан эби хатчы ылан эби проектка кыттан арыйгын сөптен дебит. Жүрүскөн доргон көрөккө командалар бут келиннер маннык бәйләрен төгүлгәләргә белемнәләр. Народ ырыаларгар бөлөгөнөн көрөккө осколалар бәйләрен таланнарын толор арыйдылар. Ырыалыптага гетигерумнуллан саха народун бай фольклорун керетин көрдүрдүлөр. Табу бүгүн беге толорор айымню тата өбөгө сөйтеден Елена Атласова тылларга руна бәбет матып аяммыт өбөгө сөйтеден рынылар турабыт. Бу манна табу саха инструменттерин бу бир дойдулакпыт. Руслан Габышев Крымпатын театрпыт. Она кене оңорбот таңсырдара, сексир, жага, көпсүр, тох бар бу сахабыт кере инструменттерин бартын туханаммыт. Там бу манна каттар турабыт. Каттачылар бары олустаганы белемненен келбиттер, күстәхтер дияқып. Агробаутур күрәккә уолаттар хапсагай, балаган нөңө бырагы, окса, сырга сахута, сүйрүк кыһа керети түмәктәргә киристиләр, күстерин колондулар. Вапсая 17 баутур кыттыынылла. Итикенне быһыах күн бир сүрүн интерихиней тесирин оннюлара хаманданан көрәгә болла. Бу тесирин оннюлара биһәгә нехлек битәгәр китенче сүрбек кисыллахтан болар. Бу сыла сорга болла чөлөлөгө тутуһу, уна тесирин үлетен хамнахан билһиннәри идән. Бу манна түһмәхтәре боллагына хамандалар сепарадары халлар хомыяллар, куллаг отурбадыны масынага тиелләр, уалаттар манна, онна кыргыттар үт таргытаден түһмәккә бөтөннәк уну толороллар, онна каталканнан соһон иҗәхтәхтәр. Онна тесирин хамай сүрүн үлете сахам болар. Ол онна участниктар чурканы ланнар төһә ырак брагаллара дигән. Онна оккобаранихан алжамуд масынаны хаманданнан соһон биремәгә төһәтүргәнлек тиелләрен көрөктәхтәр. Онна бир бүтәһек көрүң эстафета болар. Осколлар бары көктәхты кытынылан кыйыр гөйүн билилер сыналах беристери туттулар. Бу үрүң тунахык агротехнический хайскалага осколлар өлөлөрүн кеңетер, саңа сетихилерге кынаттыр, оголар тыга хайстыбытыгар интерестерин улатыннарар улхан солталактар эһим болла. Кыттачылар бары терәһин үрдүк тахымыттан көрөктәһилер кең далаһыннарыттан, онна истиңе кеттен олус астынан доогуян сүргелерге көтөгөллән таргастылар.